bật sắt video nhưng mà anh coi chắc là hào nghe ให้ก็ควันก้อยก็กระนังแม่ไม่ต้องไม่เพี้ยวนะไปอย่างนะ hàng nhưng mà biết nhiều cái đó à lấy phải nó nhom kết mà mỏng đắp thì bị nhẹ năng อุ้ยให้มันโยกกับมันจักคอมองท่านเนี่ย ở trả coi bao nhiêu lôi บางไอ้ติงบางไอ้เรื่องยงแต่บางก็มาแต่เรื่องยำเรื่องใส่แม็กพี่ยอดก็มองมาเขาบางไอ้จะใส่ตั้งไงหนังไงใส่กายยังรู้เลยหนังย่าไม่เคยลุกมาแค่ยำเจ็บมาใจคอไม่ทานยำเจ็บยำจังจะยิงมันก็ก่อนนะแล้วบางสักจัดเต้ไอ้ไปซื้อยันไงกันหมดบ่อยกันหมดไอ้ไปซื้อยันบางไงนี่จะ50หายจะมาแค่ไอ้ตราบ้านเราแล้วไงแค่เธอก็บอกห่างไอ้บางไงไปซื้อยันไปไงอันไปไงยังไงไม่อันไปไงอันไปไงฮะอันไปไงฮะโอ้ยอันเขาไอ้đó có địa lụa mặc máy còn chẳng đây nè khiêm lụa về vật à lấy nhảy thôn nào lấy nè ôi hàng ấy cái nắp bấy ôi mình sao này bị về tình nghĩa chưa được cả chưa ấy tiết ra đó có bên đó vậy hay phiêu nó còn trong tiết á thật lạc lục cái sân anh có mong mặc anh mà phải cắt sao anh che sâu che mớ đau từ lấy cái đá sao mọt ạ chỉnh tụi mày cái thôi đó co bên rồi bong ơi bong chui tinh mặc nhom tinh mà bong rồi cắt chân chóng à mặc bình pin nó ăn là hốt một con này lo sợ phần này các khuyên là cái tinh cắt thôi đó co bên rồi ơi anh đã nghe nhảy xì anh chạy ra lâu quay nhóm chúng mình rồi lắm thời ca này cũng sao mà thưa mẹ cá nó hang trong sinh lưu tham mà chắc hàng nó nhân ui mà xuống mùa biển đấy chất ba nè xâm ba lôi môn mặc hai cho một sợ hồn hai ngày đây lưu tham bên ý vấn mình sẽ không có mình nhấm bay nhẹ đang mau thế đó đang tập nhiều trơn mong dịp trong ca nghề hai cái đang thay dương à xa ôi vậy bị thay ai á nôm ôn mà lênกับpông sao mà đong áแต่ได้นม ôn แต่ยำmà hộpนั่นlại chanh sao แล้วมองสว่าไหลมวย นั่งห่างไอ้เก๋ช่วยเก๋ ต้องซิงกับปงซ้อม ต้องสิ่งกับปงsao ให้กลายcái mấy bôngกลายcái miên trong này tham miên fresh miênไหล และน้ำมอดสมดมองnơiในโอจะตีมองฉันไปกับปงซ้อม ông trong ban coi nhầm chật một này em mới khơi tắc lỗ tắc ai chăng á นั่งไงให้งั้นน้ำเมียนอีวันเนี่ยมองลืมเมียนอีวันเนี่ย cái vấn nã cái màu กำมาใบเนี่ยอ๋อ bộ mình không mình nhầm đó นั่งไงใบเนี่ย ôi เยเตอร์อะไรนั่งซอยปีชูบแล้วเขาดาจับ ui y vấn trong sải phiêu chở nữa nè ต้องสบาย ให้ cho hàng cái bao phải buồn mau hết đó ให้บนเมายังก้อยดอกผัก ผักตบลือบาน ผัก tiên ตบลือ ถลอกบองไอ้ยูมันเอาโอนเมาหนังไง แม่ได้มองเคยทำไปเอาไหนเมาคล้ายกองหมวยเก้ เดี๋ยวนี่แม่อะไรมาบ้องตัวหนังหมองอ่ะ ต่อยังต่อมาโอ้ โอ้ยเอาก้นบ้องมันบ้องมาโอ้ย hiệp sao bong อุ้ย ai ơi bong pro nó khai chùm tòn nó hao mày mà lấy cho mặt tệ แม่อันนั้นแม่ mày mẹ คนนะ anh phải phun cột á của phân มันจะtranh mai chắc riệp sao lạnh cái này chặt đi chân chất ngọ phải mày âu xong khang cái miếng bạc cái gì thế อัดบานกายรถตามขึ้นนี่ trình cho mày cái tù pro nó bắt cặp một tay ông rồi tạm cái này bong chơi tinh mặc ôn mũi bong จริงมากอ่ะอู้ลูกน้องทับบ้องอังมันจะกะมัน มันจะกักเปียปอน มันจะกะปีปอน จ้าบ้าง อันไม่หมูสันเนี่ย โปรโมชั่นบอสมองติงมังกักยังมีการโปรโมชั่น หมูสันไทยไหม แทนจะเตะกักกอง ให้เจ้าลูกมาขอดอมีอะไรไทยเก๋เจ้า เราจะเบิร์นไปเลยติงจังบอง โอ้ย บางติงเต้าแล้วบางติงบางกักตีปรีตักจุลกะมาบางติงกรำกักเมียนการตะเลง ดับจะกะมา ดับไปบองบางติงดับเมียนการโปรโมชั่นเทียดนะ โอ้ยหยิบตัว sát khăn một sát đưa vào cả nhà một á มีสาสารแต่มีเพย์หมด không bằng anh nói mày bong chỉ không mà rập lạnh mà rập lên นายอันพันโมหลักดัดเนี่ยมันจะอันบ่รอไว้ ใส่ ไอ้ใส่อะ ôi ไอ้ mày ปนกดนะ mày hỏi nhau mày có chưa mà rập lạnh hết โอ้ย bong Chỉnh. cái bong anh nhau lại bong hàng tông xe bởi dùng hộp chèn chèn như nào bong โอ้ยใจทากระหม่องตาแต่หรือใจติงหมักอังไหนนั่ง บองเอ้ยกระติงมักยงให้บองบองจำไม่มาไรรับเต้ bong với hàng cho mà cái bong lại แล้วจะตักซับมาดอมาจังอ่ะบัดปีดอมาจังอ่ะจำมืออีบันหลังก็ยำติงมาหกให้เตี้ยแต่ละตอนติงไงติงมักสั้น bọc sắt video nhưng mà anh coi chắc là màu nghe มาเฉียง hoặc là màu nó ố đi bọc sắt video thật đâm để tì ấy เอ้ยให้ก็ควันก้อยก็กระนังแม่ไม่ต้องไม่เพี้ยวนะไปอย่างนะ hàng nhưng mà biết nhiều cái đó à lấy phải nó nhom kết mà mỏng đắp thì bị nhẹ năng อุ้ยให้มันโยกกับมันจักคอมองท่านเนี่ย ở trả coi bao nhiêu lôi ให้เลยติงมักคอมติงมักอะไรนี่นัง บองมันเดี๋ยวฉันเอาคะแนนมือกันบองเรื่องกระเต้บางไอ้ติงบางไอ้เรื่องยงเต้บองก็มาแต่เรื่องยำเรื่องใส่แม็กพี่ยอดก็มองมาเขาบางไอ้จะใส่ตั้งไงหนังไงใส่กายยังรู้เลยหนัง
anh lại ngày nay anh thử cho cây chua ngày chơi là chập lên chỉnh mấy băng ba cái mỏng nhom trong hay đào bò bên ngay bò chán đặt nhom tê nhưng mà từ tục băng đây vậy này giá mày khi lúc mà khi nhom chơi bò chơi con mày thay nhom chơi nhom sang chơi gì mà chơi con đấy ủa chơi bò chơi con đi bắt mà mặt mười anh phóng bà sắp cho anh đi để anh nhớ thử cái mỏng hộp anh á lấy bơm sắc chặt té ai phải xì anh ngày scan mồi úp bỏ ai scan mồi ai phải xì anh mà ngày lên cho $50 ngỏ mấy băng lúc bắt ban ngày mà chỉ cắt vô $50 mày chắc to à anh chắc to mày anh cho mày cái anh chờ một ban luôn đó ngày បងអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រមាថមកខ្ញុំអត់យកខ្ញុំកុំងហាងគាត់វិញ ថ្ងៃស្ងាត់ថ្ងៃក្បងមកអញឲ្យតែសារតែថ្ងៃបានអញឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងអើថ្ងៃតែសារតែថ្ងៃ ឥឡូវបើគាត់ថាអត់ឲ្យអង្គុយនៅនោះខ្ញុំបានអង្គុយកន្លែងណាហូបឥឡូវមកចាក់គាត់ម្ចាស់ បង ហាង ឯងក្បងខ្ញុំឲ្យមកឯងទៅច្រាស់ឲ្យណាក៏បានដែរអត់មានមកក្បងខ្ញុំឲ្យតែសារថាមានប៉ែហ្នឹងមកឯងអត់ចោលមកខ្ញុំឲ្យទុកបងឲ្យណាស៊ីហាបងឯងសុកសិតថ្ងៃអាំងមកស៊ីខ្លួនឯងទៅហេអាំងស៊ីល្មិចបើគាត់ក្បងអញឲ្យឈ្នះមិនទៀតហាគេធ្វើក្បងហាងអញបងឯងប្រទេសអញវាយថ្ងៃអញវាយថ្ងៃថ្ងៃមិនអញវាយថ្ងៃអញវាយថ្ងៃហាមិនអញវាយថ្ងៃហាអូយមិនអញខោអើយ ôi ôi đây mày cái gì á tao chưa tao bánh mỏi chầm y văn là nghĩ tao chầm một bánh anh mê ca thêm làm thôi lên anh lên ngày cho cái gì anh đã hay anh tháp bắt men mình nó bọc chắc come on mặc anh hay tao bắt tháp được sao tao ngày đó យូបានចេញអ៊ីវ៉ាន់ខេតម្ដងលេងអស់ដៃមើលថ្ងៃនេះក្រុមពួកខ្ញុំបានមកសម្ដែងនៅភោជនីយដ្ឋានតុងស៊ីងកំពង់សោមបរិយាកាសនៅហាងរបស់គាត់គឺ fresh តែម្ដងគឺជាប់មាត់ឆ្នេរហ្មងបើនិយាយពីម្ហូបវិញគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងថ្ងៃនេះម្ហូបពិសេសគឺគាត់លើកដាក់ឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំហ្មងនិយាយពីថាពោះគោទឹកប្រហុកនេះក៏ឆ្ងាញ់ហើយជាមួយនឹង oyster នេះក៏ស្រស់ថ្មីហើយជាមួយនឹងក្តាមវិញអូយបងប្អូនអើយគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងមានបុកល្ហុងមានញ័រមានភ្លាហើយត្រីសាម៉ុនអីចឹងបើម្ហូបពិសេសប្រចាំហាងគឺក្តាមហែកនឹងមាត់មកទេឥណ្ឌូនេស៊ីអូយតែឃើញពេលណាគឺស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងអូយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងនៅហាងតុងស៊ីងកំពង់សោមហើយ event ថ្ងៃហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយក៏មានបងស្រីដែលបានធ្វើ birthday នៅហាងតុងស៊ីងកំពង់សោមផងដែរបងឲ្យបងរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំត្រូវ perform ណាបងប្អូនថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមាន5បទបងប្អូនហើយគឺមានទាំងបទ slow បទញាក់អញ្ចឹងណានៅតុងស៊ីងកំពង់សោមមកបងប្អូនអស់គ្នាគឺអត់ឲ្យបងប្អូន set អត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកចិត្តអីគេមកដល់គឺត្រូវតែសប្បាយរីករាយហ្មងបើនិយាយពីម្ចាស់ហាងគឺរស់រាយហើយលក្ខណៈថាកណ្ដោបងប្អូនផឹកទល់ភ្លឺហ្មងចង់សប្បាយរីករាយបាត់ទៅកង្វល់កុំភ្លេចទៅតុងស៊ីងកំពង់សោម